Yes. Siyabingelela nahlana kuhlelo ngisakhumbula abangani bami linjani belikhona ngalesi sikhathi sesiphendukile igama ngezatshisa sibana silapha ema-studios e-headquarters e-CNC kuBulawayo lapho thola khona yonke into kumbe ufuna ukuthi-ke ujowa zokufilimu ugeza i-camera zikhona kumbe ukubongani akuthole-ke usemfeni afilime isidumbu sikhona i-camera kumbe ufuna umtshado kumbe ufuna loba yini i-church thina lathi libonile iquality yankulu ukuthi siyachaya kunjena nje sithanda ukulibonga lonke libhalayo nangu Edna Moyo sakubikelela kunjani ke namhlanje Edna mqala sizima mina ngibhala ke umsakazi ngilapha ke United States of America ndana talk say Atlanta Georgia bekunjani apha eMelika kunjani kuyahamba yini amukhetho kuhambe njani kuhambe emnandi kuyini Edna ukuthi ke ngibiseke wanga wami esifika ke ekhaya ibizo lakhe ke kuthiwa uJosephat Dube safika lapha ke eMelika ngasenza ke iplani uthi uJosephat mina ke amaphepha ami akuvumeli ukuthi ke uhlohlale asambe sebhatala ke umuntu lo umnyaka ka1999 sebhatala umuntu ke intombi enye seyibhatala sayinika i2000 yedollars le chata ke umthatho wefake sakulungisa ke lo baba umkami ngimthandayo ukuthi ke no kuzaba umthatho phele labo hayi ba pretend belokhu be-exchange amangani ngento zokuthandana ukuze kubonakala ukuthi lo mthatho ngempela safika sawu-register ke lo mthatho yaphuma ke uJoshua wathola ke amaphepha usetshade lo nkazi wathiwa ke nguCatherine Catherine Jones lapha eMelika waba ngungani unkosikazi wakhe into yahluphayo angikwazi ukuhamba njani bagcina sebengani nivele sebekhona ukuthandana othize bahluphana batshontshelana lo ntombazana despite ngangikhipha imali ngangisebenza egada lokumnika wagcina se-threaten ukuthi xa kunjalo uyasipila nebhizinisi zathi umtshado ngefeke bahlanyisana le ndoda yami yikubaleka ke kwaJosephat ke endlini isehlala umama lwana nezwa ubuhlungu waza kukuzwe ngahlala ngacela senamaphepha eMelika awami lo mntana mamanage kumbisa eAmerica wahlala lo ngasabambeki kuJosephat kuze kwathi ke umnyaka ka2016 sibela abantwana ababili nezotha sebehlukene wazama ukuthi akhulume lami ngikhulumisa ngala kanjalo azosihlolela ke wasecommita ke suicide wazibulala ngo2020 yimi ngobhala Edna Moyo wazibulala njalo kuJosephat angazi kwahamba njani basebe kuma drugs nentombi yakhe lebe natha yonke into ezinathwa ezidot ngicela ke ungitshele ke ingoma ezesplash ezakudala ulazo yini ezakudala nxa ungangitshela ke lana ingoma wathi sikubona singayithola yini sikutshela ingoma enthembona ke izakhumbuza ekhaya
naso ke ingoma etshisayo, ingoma esithi ekhasi itshala Edna Moyo ivela ke kuTenchanda lesplash sakhe. Mlungisi ayi Mangisi not Mlungisi. Mangisi Dube. Kodwa Mangisi kumbe ntatewethu abadala ababenika amabizo lawo wesikhathi bekhuluma belungu. Nxa bekhuluma belungu ajazoba bekhuluma belungu lapha uthi Mangisi. Bathi Mangisi amithi. Wena ke Mangisi ubhala ngaMangisi ngibhala ngiseSoweto eMsawawa lapha jisa. Ngilapha nje ngikhumbula umnyaka ka-2007 isikhathi sama-xenophobia. Umbhala wathi ZENO, xenophobia. Lapha ke mina ngafika kudala bo-90s ngathola ke amaphepha. Kwazofika abantu bekhaya abanye ngambona laba bantu ngabekhaya. Into engangijabulisiwe uhlala thola labantu bekhaya ikakhulu abavela ngaphi la ukuthi abavela le. So kuthe isikhathi khona hayi ngabe ngumuntu othengisayo kakhulu. Ngoba ngihamba ngithamela ke enye intombi ebethandana lo ijaha lalivela khona le Malawi lo munye evela eZimbabwe. Mina ngwasekhaya kithi kusekhezi ngabona laba bantu kumele baphume ke esigabeni sami lesi ngoba ngabathandi. Mina mfike umncane lapha ngikhula kakhulu mfike nama-16 years kodwa iphepha le Mzansi ngilanga angena ke ukengeleke yatarget abantu silutha LUTHA silutha sithatha yonke into kumasiphaza thathela abantu ngase ngilanda ke la madoda victimize ukuze ke ngithole ke intombi zabo ngashaya ke sishaya umuntu indoda Malawi samthathela yonke into ngacela sembhinya ke leli cherry lakhe kwasokubuya umunye waseZimbabwe laye ngambamba futhi la esadlula sambhinya intombi yakhe lo mntwana ke usano le 1 year. Unfortunately laba bantu bagcina ke ebebalekile kodwa ke abafazi basala sazenzela umathanda bathutha kulezi sigaba. Into enhluphayo ukuthi ke ngemva komnyaka ophelile ngagcina sengizibona sendigula angikwazi phathwa bobilana wandithelelayo wandithelela umkhuhlane ngathola ngase esibhedlela ngathola le TB njalo sengi-HIV positive. Ngangizazi umuntu oclean ke ngisazi ngahle ngaba la khona kumkhuhlane leyo langa ngiyazisola ngesikhathi sezenophobia ke kwaba kubi kimi ngumuntu ogulayo up and down kodwa ke ngisaphila ngeke ngibhala lo hlelo ngithi ke lezi zinto kwamphambanisela okuningi. Yimi ozwa ubuhlungu wamagama uMangisi Dube ngilapha ke eSouth Africa ungixolele mfowethu onye wombe ukukhula mbebulema but ke kubuhlungu umkhuhlane ngathola ngawuthelelwayo. Yebo abantu bazathi ngenza into embi kodwa ke kwafika ke into embi kimi. Ngicela unjale hayi lina ngoma kaSiduma ethi Shebeleza Fellas ngitholile Joe Mafela.
Shebeleza njalo usidumo Joma phela ingoma ethi shebeleza phela ngisakhumbula ihlelo lakho mngani wami maphiki wonke lesi sikhathi ke ngona lesilitshela ukuthi ke isikhathi kuzawela ngakho lo hlelo ungenza ngabe khona but bear with us and we see how we can do it. Shebeleza fellas bengitshela mangisi dube ingoma avela kusidomatic shebeleza fela Thuli Nkomo yes ngiphala ke ngisena the kingdom of north of England ngilapha ke ngiphala kuwe ubana ke ngumuntu odabukile kakhulu ngasuka ngathatha uthando lwami ngaliphosela ke emuntwini oyisigebenga olomona olobunke ongaziwa uthandwa kuyini. I've been a faithful woman for 10 years in life. Despite ngambamba ngama early 2000 ngifebela ngaqinisela. Wathi ke ngomnyaka 2016 mhla ka 7 June lapha ngathi hayi enough is enough. Mina mfoka Chuma okwamlawo sokuphelile. Wenzakala kanje. Wasuka out epartini eBradford. What is a party kwane Bradford ke angazi wena okwenzakalayo wabuya kuthe kunjalo ke kwaqala kube ufona umnkazana nxa insendlini bayiphuma gijima ekhuluma efonini ayiphandle mama ngaluthi ke sokwenze njani ke umfaka Chuma esengothanda ube ekhuluma esiyaphandle efonini ibehavior yakhe iyakhanya kwesikhathi ke wakwabuya ngelinanga yathi vele shiftini imuzwe ezinukela pro wageza indoda ebengazathanda imanzi le kodwa ke wakeleza ntambama kuclear ukuthi kukhona okusenzakala ngoba ke mina lami eqaseni kwe relationship yawajala ukungilala emoteni into zenza kudala zazabuya back ukuthi kukhona silala emoteni imota leke ithengwe yimi ke chisi walanga ke wochiya ke imota wasidakelwa walala endlini ngabe ntathi khiye ngadrive imota ngakuma ko Asda ngavula ngayisearch imota angifuna ukutshela manje into engayithola ke emoteni ngoba elichapha ngathola ke amanye kungama tissue lama condom phakathi asetshenzisweyo ngavula ngaphansi kwespray wheel ngathola ke kulama condom khona phana amabhokisi akhona yonke into ngabuyela ke endlini ngawuthatha konke lokhu ngakubeka eceleni kwe headboard kunjalo lokusetshenziswe ngagcwalisa ngabeka lama tissue nalawana uthe papa mekuseni weqa wathi ke kuyini lokho ngathi into zakho zikhohle emoteni wavusana lami efuna ukunitshanga mntu ethi ngiyambophisa wabe sithi kakwazi mina yimi engilala lamadoda yikho ngelento enje kathi ke kabuzange langena intombi le ngithola ukuthi yazana nomngane wami emfonele semsezithi case kathi sorry so Chuma kathi wazana abantu nkazana unje ngathi vele into engidinga lo wabe siyangikhombela ngitshengisa ke lo sisi azange ngifuna ukuvusana la ngamtshela silo ngicela sihlangane angililaye wava umuntu wenkosi wathi yena ukhonjisiwe umtshele wathi lo muntu ahlala laye sebehlukana wabe ngitshengisa lama message ayibhalwa ke indoda yami engilobolileyo idescribe ukuthi umnandi onganani khuluma ukuthi mina ngangamnandi uyazi umhlaba ngathi ungangiginya njani wabe ngitshengisa le video lebonke senze ezinye izinto ezingayisizo benatha bonke bekhisana into le yanhlupha kakhulu ngathi hayi game is over ngambonela amapholisa ukuthi bamxotshe endlini lalo sisi wahlomala kanjalo now people are blaming me ukuthi ngawula ngoba uhambe batshela ukuthi mina wandlula ngilama condom but anyway I don't care kade sihlala komngane wakhe uyadubekela ivila leliyana likhona yimi ke uthola inkomo ngicela ke unchallenge izingoma ezilapha ke ijenda kabani kada yenzani ijenda kayandana aya uthe ngicela njalo ingoma ethi hello my baby ngizamthola wami ondithandayo I'm not rushing I don't need a man empilweni yami hello my baby asibiza Oliver Mdukuzi ngase ngamthola asimtholanga ngeke lasiuchalo hello my baby lo hello my baby how
Watch some toes. That's in Goma. Hello, my baby. Hello, my baby. Say, Charlie, go to Linkomo. Tulia Kala Negenda Evali. Namdega Genda Gata, Mega Eva Sky Bonim Picacoon. Rage in Piake. What in Rage in Piake? Buchonajan. Winjanam Santa Bocon. When I reach in. Ngifike lapha ke South Africa mina ngabo early 2000 ngasebenza ngathatha ngala into khona ukuthi ke ngihlutshwe ke umnyaka ka 2012 lapho kuthushe khona intombi yesihlala tshani yafika ngitshela ukuthi ke mina ngilomntana la indaba ehluphe kakhulu kunkosikazi engilaye manje endlini umuntu lo wafika ke South Africa ngileli mkhuba bese ngifuna lokumelisisa amadata kodwa ngaphinda ngamzwela wantshela ukuthi ke mina umntana lo engilaye ngamzala through rap ngambamba ngamandla wathi niyambopisa eSouth Africa kanti kangikwazi ukuthi umuntu lo vele useyiphoyisa lapha eSouth Africa so uthe ngimenza lokho into ngabona abangani bakhe besipotsela ufike bezombopha ukuthi bazambopha bangivalele njalo bazangideport mhlawumbe ka ngile resident permit lapha eSouth Africa banthatha abakhuluma lami wathi wena wabhinya seZimbabwe sesukubopha sikubisele ekhaya ngaphelelwa ke ukuthi ke uhamba njani umuntu ongathanda la kwesikhathi chisa ngabona ukuthi into iqhinge ngazilo ngadinga ku commander station wahlala lamo indawana dizisa ke imali esabekayo ngacina ngidinga 30,000 wathi ufuna siba trip ngahlala namapholisa la nalo way ex yami kwenye indawo kade vele ke bahleza ama-hawks basicatshele kwenye indawo enye room bangahoda nabe blackmailer ukuthi nxa ngakhiphanga imali ngange-200,000 sebengibopha bela lo mfazi bakhuluma yonke into ngathi manje imali le ngiyani kahle lwana unkazana wabe ekhuluma yedwa bengakwazi ukuthi nanthethiwe konke kuyarecord wabethi wena indlela wangitreat ngayo wangiphatha kabuhlungu wangangithathi njalo you abuse me wala lami ungangenzeli lutho nawo sungani umuntu ophakemeya umbhadalanga wangizalisa ngathi manje indaba sithi wena yi-rap le utshela laba bantu wathi ufuna sithini njalo ungafuna ubhadala so ubopheza sithi rap sahlala lokho kwenza njalo wathi ayadinga imali ngathi nginikana ithuba ngiyadinga imali bayekela ngaphuma wadingwa ke imali kwalungiswa ilanga ohlala nini ngabe ngitholeke i-briefcase yayifakwa ngamapholisa engani lolutho lezimali ezibhaliwe ngahlala bengu4 kuleyo ndawo esasesikhulumele kwesihlangana khona bengakwazi ukuthi vele njani banamathepha amaphoyisa hlezi belalela yonke into ngakhipha ke briefcase babala ke imali bayibala imali lesikhathi bayibala imali amaphoyisa bekhabe isivalo engena babotshwa kanjalo ke msakazi nelosizi ke baluza imisebenzi basebegwetshwa 5 years each sebaphuma ngabona lokuphuma umntwana lwana ethiwa ngwami I've discovered ukuthi actually kaso wami yi-story experience yabala yimurejimp yakhe ngilapha ke South Africa ube careful ngabomama uyaqonqosela thwali be careful ngabomama omama laba babhitha bakuthela ke emanyaleni so wahlala hayi siyabonga ngicela ke unjele ke ingoma yama Soul Brothers so phela nachange vepele mana ngudingele ukuthi ngokutholele yini yeah uthe isiphalaphala ikhona yini isiphalaphala sentombi ngiyakho ke wena Reggie yakhe asingoma West Palapala Sento
Nasi ingoma evela kumasololo the Soul Brothers of South Africa, ingoma ethi Siphalaphala. Yahlakaza ke ingoma yakhathaza kakhulu besitshale ku Reggie Mpi yakhe yena ke uthi wakazama kumblackmailer bemcreatela amanga ukuthi abhadale imali kama 250,000 rands kodwa wahlala impela wadinga ukhomanda amapholisa babatrap ababotshwa laba bantu. Kanti mbambe ke Sophie Ntini unjani Sophie kunjani abakhona manti uSophie Ntini uthi ke ngikhuleleke kwabalanda kobulawayo ngase ngithandana le jaga ladawo ngasenketha 7 lumfana ke bese college mina lami ke bengiqeda ke form 6 yami high school sathandana ku December wanthanda ke uJerry wantshela ukuthi ke ufuna sibe sonke sofa silahlane. Umfana lo ke utheze qeda college wathola umsebenzi kwenye inkampani kobulawa umsebenzi omuhle wamagama. Abazali bami bamthanda ebuya ngikhaya ezombona wathatha ubuntwana bami sahlanyisana lo ke bomnyaka ka 2013 ebebuye ngathi abuya ngikhaya ke umama athi umntwana lo ulunge kakhulu umpilo ulunge kakhulu emhloniphe emthanda njengomntana wakhe wahlala umpilo esebenza engithela ama present yonke ihambela kuhle siye movie everything kwakuklika phakathi kwami layo kuthe ngenye imini wasuka sibili wantshela wathi sithando sami ngihamba labangana because lapha esiya khona wayengitshela ukuthi uyahamba kumbe uyenzani sonke isikhathi ebhiza ngifonela athi ngingaphi elanga elinye ke wangikhangela kuhle sibili elothando emehlweni wangikhisa wathi ngizabe ngikuthatha kumama sengihambe kwale Gwabalanda ngikhaya wahamba labangana bathi bafika endaweni okuthiwa kuse Fig Tree ngala ngazi babe wosanga waphenduka ke ntambama ke ekhoneni lemganwini laphana kuthiwa ke imoto yabo kulomuntu wabangenelayo wenza i-accident yomhlaba wafela khona phana kwakumhla ka 11 November 2013 lapha ngadabuka khona ukuthi ke umpilo kasekho baba bengithula umngana ke abanye bangithuba bathi imali kakhulu ngalala ubusuku bonke ngimali ukuthi ungaphi nxa ngifona ifoni yakhe ingasangeni ngahlala ekuseni ngafonelwa ngumuntu ongu-aunt wakhe efonela umama mali ucela ukukhuluma lo Sophie wabe ngitshela ukuthi umpilo kasekho ngadabuka ke impilo was 24 and mina ngase ngitshayeleke i20 years ngendlela engithanda ngayo. May his soul rest in peace. Kuthiwa umngane komnye wayedakiwe wayedriver kodwa aqinise lihle thoba ngenele imoto ayi-10 of emganwini lapha afela khona lakathi esingizwa ubuhlungu. Ngicela ke unjalo izingoma ayezithanda njalo ungakhohlwa ukuthi ke wayezwana nomfana othiwa uCalvin umculi uCalvin kodwa kuchale ke ingoma enye kaCalvin echake ingamajaivana originally Thabani majaha Sophie Ntini nazi ingoma kamajaivana sakuchale original yakhona lo Calvin wayenza kodwa zwana kamajaivana Badira bantwana besambana yithi bazongenzani
Ngoba vela amajaha nayithi Thabani Majaha ingoma esitshale ke uSofintini wafela i-boyfriend yakhe ayethanda kakhulu ke umpilo engozini yemoto ngoba i-turn off yemganini. I remember the story. Dumo lwabo wena akanyathi umdluli kunjani Tshakalidala ngiyakubingelele ngibhala mina ngise Island ngifike 2 years ago chisa ke isizungu semphethe ke mfowethu efeni kwami lapha ngifika zamazama impilo nzima ngacela ukuthi ngiphephele so ke kukhona amaphepha ngikhona njalo wazazithathela isikhathi ngiyasebenza yende ngoba siyavunyelwa ukuthi ngisebenze kodwa ke kuningi unhluphayo ngingilesikhathana nje umama intombi umbaba umntanami kasaziphathanga kahle lokho ngitshelwa ke ngumna wakhe ose South Africa ontshela ukuthi usisi wakhe uCynthia ukhanya sengulahleni uhamba elala namadoda ngamfonela ngathi ngile evidence ukuthi wenzani wavuma sithi it was a one night stand ngixolela sithando sami into le yangizange ngilale ngathenika ngezobuhlungu kakhulu manje now ngithola amaphepha ibizo lakhe lomza wakhe liyafana lelakhe lo mama umntwana inhliziyo yami imbise ke umna wakhe lo umama omncane ngoba phela amabizo amafana naye boyithiwa Cynthia lezibongo ziyafanana into enhlupha i-date of birth sengizama ukuthi ngibise yena abuye lapha sejabulile lo omncane ngayenza ke le ndaba ngalungisa ke lo sisi sebuyile ke wafika lapha ke e-Island siyahlalisana siyathandana kuthi kwenziwa ke uNkulunkulu uDubo ke sosenzakala ukuthi ke engizwa ngakho ubuhlungu lo ke udadewabo uhambe wadiliza ke idumba ombadiliza idumba lethu sasilakhile ke enketha koBulawayo yimi ke lapho uDumo nyathi odabukileyo kodwa ke uNkulunkulu lamandla senike umfazi usezithwele uCynthia number 2 lapha sonke ngiyamthanda ngicela ukujayela ukuthi Cynthia number 1 mama umntwana nyabe ukuthi wenzele imali uyayidla imali umntanami kodwa wenza ubulema angilandaba lawo umntanami ngizambisa kuphela ufuna ungafuni ngicela ingoma evela kuze zikhongete come to them. Every time I see your face, baby.
duze baby, come duze. Ubongani ngani ukhonjiwe namhlanje ukuthi sichayiseni masinyane. Asazi mbe hey asikatshelwa thina. Obhuti omdala katshela ukuthi sokunentombi nxa ikhona. Njalo imkhalela but asikayibona. Sakhile Ncube unjani sakhe. Uthi mina ngithanda ukubingelela ngohlelo siluthanda kwamagama. Lami ngaba lentshukutshu enzima ngilapha ke eSouth Africa ngithanda lo munye umuntu okwakusithi ngumzingeli Mathe. Umzingeli Mathe ungihluluze kakhulu ke Chisa ngendlela engenza ngayo. Ngalelanga ngabuya mvela ke koSpa. Wambona mbilelo ngubaba wayecela ke i-direction imota. Wathi ke mina ungehle emoteni. Wangithatha wangenza ke endlini abantu bengikhangele ngifuqe ngichaya. Ngangena phakathi wangibulala umuntu wangichaya into ngazakuyibone. Ngestrenge engasaziyo. Wathi qedwe kungichaya njalo wabe ngibhinya ngirepa. Wangirepa wabe ethatha ke engifuqa ngewindi. Iwindi inhlanhla ke iblouse yami yabamba ewindini lalesehla lilandela. Abantu bahlamba umkhosi wagijima ubaba omunye ukhethe kwafaka ilada. Kodwa ngangisikiwe kakhulu eqolo lapha insimbi zamawindi. Angifanga wayinjike ngu-60 floor efuna undaklazela phansi. Bangikhipha abantu lapha bangihambisa ke esibhedlela ngicela igazi ngifuza igazi ngasila yena wabaleka. Lo bhuti ke wazama ungcenge ngithumela izihlobo zakhe. Ngaphosa kawelana la kodwa izizaba beyangitshela. Ngitshela ke njalo wasezama ukuthi angizingele ehamba engilanda bengihamba khona. Kuthi uthi ke lo muntu was stalking you. Kwela ngombona hamba lo mnyubhuti wafika khonisa imota yabuye isigijima wafika wachaya ubhudulwana kodwa ubhudulwana ngasafanga. Wagcina ke bochiwe umnyaka lo nga 2018 wagwetshwa ke wavala ejele nga-attempted murder. Okwamanje uphakathi ngithala uvalo kwawuthiwa kuma ngo-2025 so angikwazi ukuthi ngenzeni. Yimi ke uSakhile Ncube obhala ke incwadi leyokhalayo sengatshintsha apho engihlala khona sengihlala lili indawo ngicela ungayiqambi ngegama layo. Ngiyabonga kakhulu Chisa ngohlelo. Sakhile ube careful ngithanda ukubongela ke ubongani Phongsi yomanjinela wami cameraman director producer you name it wonke yakwenza igama lonke Chisa Sibanda. Till next time good people, you take care of yourselves and each other. God bless you. Bye bye. Chalila lingomale tsakare ongetsana.